Class 5 Math Magic explanation in Mizo. Chapter 3. How many squares? Square engza nge Measure the side of the red square on the dotted sheet. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. Asira square sen hi engtianga lian nge kan measure don ni hi scale ma kan measure chuan 1 centimeter ani a 1 centimeter ni a helai po hi ni le a chuan helam po hi ani le ani square reng chu killi nei asir ton tim te seizong in chen vek ani chuan tuna hemi square box som pani mang zelin square pakhat kan siam don ani mo khat ni thum li nga rup sari riat kwa som pakhat som pani heng zong hi square pakhat ani ta phota kan siam lian khat ni thum li nga rup sari riat kwa som pakhat som pani an ni le a heng ho zong hi chuan ti zong he kan ti vele tuang khat ni thum li nga rup sari riat kwa som pakhat som pani mo ti zong hi som pani an ni le a khat ni thum li nga rup sari riat kwa som pakhat som pani heta po som pani bok a om le a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hei po 12 le bok ania ta henala dayang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 heta po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 heta po box pakhat dai le chi asom pani mangin helai ho hi chu an share vele 1 2 3 4 5 6 che box che adaya chu wangin helai chu kan tel lawanga chuan box som pani zel mo square som pani zel mangin rectangles kan siama engzange kan siam chwa theile khat ni thum li nga ruk sari avain rectangle hi pasari kan siam chuak thei ani chuan how many rectangles could you make atia ta hian pasari kan sia kang each rectangle is made out of 12 equal squares, so all have the same area, but the length of the boundary will be different. Atiani rectangle te hi som pani zela siam an ni a an area chu a inang vekanga ma se an boundary an perimeter ero chu a seizong a in angdon lovani which of these rectangles has the longest perimeter heng rectangle zinga hian engin nge perimeter nei saber ti kha kan lo zir don ani han chok chinang o achung berami hi khat ni thumli heti zong a phei zong om hi kan ti photang a area chu L into B kan ti to kha video masa khan L2 a sei zong ani a va in som pani ani
adung zong chon awang zong chu b hi ni a chuan a breadth mo chuan 12 chu 1 nin kan multiply anga alo chuak chu 12 bok ani hei hi perimeter a kan chaw don chuan a perimeter a chuan L plus B plus L plus B turani a mo length seizong breadth wangzong length seizong breadth wangzong hemi pali hi kan belang a omzia chu 12 plus 1 plus 12 plus 1 12 hemi zong 12 helam pangle 12 asir kwal zai zai kan ti to ka hemi sir kwal zai zai som pani hemi sir kwal pakhat hemi sir kwal zai zai som pani le bok le hemi sir kwal pakhat awain som ni le paruk ti na ni chuan hemi te hi chu khat ni thum li te hi chu an sai sai in ang vek awangin kan chok non lo voi khat chia kan chok mo nang a second na hi kan ti ve thunganga a area hi kan lo ti ve ang area L into B equal to a circle length area kan la rengin a seizong le a breadth kan la omzia chu hei le hei hi a seizong a in chena hei le hei hi seizong a in chena voi khat ve ve cha kan la a chu kan puntir thin ani perimeter ai ro chuan awa in a pali in kan ti thin a sir den pali te hi area ai ro chuan chu ngai lova adung zong le awang zong chau kan ti kha kan puntir ani pani te chau kha chuan heta hian length engjang e kan nei khat ni thum li kan neya a breadth a chuan khat ni thum pathum kan nei ani pathum mun li som pani mo 12 a area chu 12 ani hei ne na inang le chia ma se a perimeter hi in ang do nem ilo enang o L plus B plus L plus B 4 plus 3 plus 4 plus 3 pali panga paruk pasari pariat pakwa som pakhat som pani som pathum som pali kan neya chuan 14 cm ania hei 26 cm ania a third na chuan hei kan ti ve thungang adang pathum te hi chu kan ti vek lawanga chan chu anin size an size in an vek awangin hemi pakhat ti kha kan ring mei don ani chuan helam hi an ve leila 1 2 mo a area chuan a length and phodang 1 2 3 4 5 6 6 into 1 2 2 ani mo 1 2 3 4 5 6 hi 1 2 2 in kan multiply anga 12 ani 12 le bok ani an vain an thumin 12 cm vek ani an area chu ala in chen vek ani ala in ang vek ala in tiat vek chuan perimeter kan la le anga heta perimeter kan lak tur hi engza nge ani ilo check ve leng o 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 mo a length hi hemi zong paruk hemi zong panhi paruk le panhi le paruk plus panhi plus paruk plus panhi pariat sompali somanga sompruk 16 cm ani chuan tu da hian which of these rectangles has the longest perimeter mo a first na hian first rectangle hianin perimeter ani sei ben berani chu hemi hi first angin kan chiar kha which of these rectangles has the smallest perimeter smallest perimeter chu nei toy ber ti chu khat ni a nei te ber ti chu khat ni thum li hemi te pali hianin perimeter an nei tlem berani